Ami, ntar penghulunya dia ya. Yang penghulu. Lo jangan sampai salah. Wah, kali ini. Kayaknya nih dia alamatnya. Janur gede banget. Tanya ngeri kesasar. Kita tanya dulu ya. Nah, jadi abang pengen terima dengan senang hati? Iya bang. Bang, ibarat katamu, ibarat kata raja, akan saya terima dengan senang hati. Tapi saya pengen tahu ini maksud dan tujuannya. Jadi abang masih berkeras. يا ليل اليان يا ليل يا ليل اليان يا ليل السلام عليكم يا أهل البيت جعنا جميعا ورفة الركام المبارك الجميل جليل اليا يا ليل يا ليل